ako na pesa, ule kijana ana pesa, ule kijana anategemea wazazi. Ati hizo sweta niliona mmepiga nazo picha huko sijui na photoshoot ama ni nini. Hiyo sweta ulikuwa umevaa ni sweta yangu. Brother yangu alichukua sweta yangu, sijui alikuja kufurahisha nayo sijui. Brother yangu ana anything. Wacha na brother yangu kabisa tafadhali. Umemtraumatize ya kutosha aki. You are giving our brother pressure. Utafanya kijana wetu ajue. Ule ni kijana mdogo by the way. Sijui kama amekuambia hata hajafikisha 25. Nduta no rathukia kwene. Sister yake ndio reta aretwo. Nduta no hemokana. Kwinagwo wendo ni urugari ati wingeraga ngoro. Mwere ukahiuha wothe nyoka mwone ndiwe kana nami wewe muiretu ndiwe kana nami kwika ka age weka age ogorokagio ni wendo na ka age kau niko brother yo aduta eho. Let me tell you, it's not about age. It's not about wendo ndutamburaga miaka ogothaga mundu nginya wira PhD ukamaka no ni ndingibure mu brother ya duta honestly ngoro ikwenda ngoro ni muthungu iya gukiria ikwenda wonaga nginya ni urahitia no ukauga sha ngoro irenda muthu witi na ngumihe muthu witi uria irenda nduterwa acoke kwa kitui atiere na brother yake kiuria ni riri brother yake ndirenda gutigwo tondu riu ni agithieragiteterwo yakiurio ni arenda gutigwo anasema nini kana ndi nduta wina maundu maingi na brother yake sawa nyemera nditoko ndirenda gutigwo no riu ni arehia tondu nginya ya furana ya muiretu agatwarira nduta na nginya kwambia gukonia ndu handu arahitia ni nginya gwika ati na kuhingura WhatsApp group ndo agikorwo ni urenda mundu ri we mwire kwende na kiria wina kio kana kiria utari tondu akioneka okay haisia uzio ni moge kwa tondu raiga ndari ona ana ndururu hana na ndira muigwira tha because as a big sister you can see she's feeling the pain ni roneka na ruo na raiga atiriri ati ndari na thina na wendo ni wendo uyu urarutania thina ti wendo nduta ni uramurutania muno na ndari ona ndari ni muhari wa rua reke ngwire gutikoragwo na kindu kiuru ta obsession is bad na nie gwenda kuga ndrenda kuamini that the brother is obsessed na muiretu uyu tondu ndugikorwo urathi to such an extreme utari obsessed to kwenda mundu na mia kwenda mundu na gukorwo we obsessed na ningi gwakorwo atiriri muiretu uyu mena akiri ni ara take advantage to ni arona atiriri mwanake uyu gutiri undu atangika ndamwetia ni awarihe no arithie juu chini make sure ni sawa tondu ni anyendete. You know, let me tell you, he maundu mangi you can never shield somebody in life. Yes. From them. Yes, true. Ona muciari wake angimwira ona wamwire nginya brother yake agerere through that dakalan it ekirathi by the way athome na riake ekirathi he maundu mangi ona wendete mundu atia ona wendete mwana waku atia he maundu tangimugitira especially maundu ma muturire maundu ma wendo the best you can do ni kumutara na kumwariria reke tuge kumwarira kumutara ko ni ku riu kumu defend reke tuge ni kumu defend ko ni agerio kwaririo onio wendo to no urageria gwika kwi more to love na erwo muiritu ucio ndamwendete honestly oye relationship ni eika tondu angikorwo ni amwendete ndangikorwo akituma thi to such an extreme ya gwetha mbeca na ni wona riri muiritu ni ararigwa atiriri athomagari tondu atikinya nyumba uraika kurihirwa rihiu kaka kata kangethie karute nduta muthenya umwe amuhore kamukuruanie kaocokie kwao kitui but we tuhoe brother yake ni kuhinguka maitho na ona ni ekula he will look back into the future ona kene gethekerera ona ithuĩ maũndũ tũroraga thutha tũgege akaheana gakarũgano korwo nĩ twarĩ na brother kana sister ya kũnegenia ũrĩa warĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na ũndũ fani wahota gũkora brother yake nĩ arona nduta tareka maũndũ too much no later in life ni agoka realize that sister yake ni kumwenda amwendete actually sister yake ni amwendete makiria ukira ucio mena yake muno yani mpaka amekuja online right aya tugathi na mbere mundu gwitwo Mamito ni muthekania etagwo Mamito Eunice ni akoretwo agikinya ikereka ringi thini wa miaka yake 32 years na agakorwo agithura gukorwo agikungwira miaka eno na njira ya gukorwo akihithuriria kuri mafans make mundu gwitwo mwana
wake na mundu ugwitwo mpenzi wake kana mpoa kana the better half tondu nitwokianiria ni yakuwa ihu na ya kigia mwana no ndari atuonia uthio wa kana gake na uthio wa ithe wa kana the alleged boyfriend no rita riri ni rakorirwo agigishia mbica icio na rakiuga 30+2 na ragituonia family yake yo nini kure yake amukiria a lot of congratulation messages iria irakiri kure mwena wa Instagram no ndirakiona mbica nginya cia ni akoretwo ni that generation cio the shosho wao mamu wao nake na kana gake 4th generation roneka iyo very very beautiful no andu muno me haria hempoa haria hempoa ona ni ndire hau na ngahoya muno ati ndugwiro ni guikara tondu nituonete nyingi cikoretwo ciko ci sawa cihithitwo no riria ciahithurwo ndimenyaga kana utumaganagirwo ngomi cia kwanyu cigoka cikaharagania maundu mothe wachawi wa kwenu wote wanaungana riu ri ni ndiramunyitirira na mahoya tondu ni akiamua riu tukimenye ri na gutigathie ta iria ingi cithiaga ri koguo tumunyitirire na mahoya makorwo mario sawa na ndugwiture and also the baby is so cute katingero ni kanyithitio tia gas tondu ni kamandamano baby kamandamano very cute melanin child na kamahana marieri kauri in fact wara barugamite shosho wao mamu wao nake kena the melanin now very beautiful the melanin no thio ni wa mpoa ni wa mpoa so beautiful nani juga atere Jack the problem is not exposing the relationship tondu no thokorwo kejuga tiga kudanira no tuko tudanite na mundu wakwa no it is it's not a secret but it's private kuko gwishire thaici mumitho endaga kuga atiriri it's not a secret dena mundu jiaciarire na whoever uyu niwe but maybe onwards it's going to be private in that negutagwa atia mweka men muga ni kumakiki territory ni kumak territory ni wakwa na ti wa mundu matona hea on the same angikoni amuite ati arehe family yake online niko ninge to ciothe ciharaganaga cioka online tondu niko determinaga you as a couple ni murareka pressure ya social media imu affect whatever is happening kire kira ugo nja ni murekaga ki affect marriage yanyu koguo niko ringanaga nawe mwene ona tita couple tawe mwene mito mamito muthuri wake muthuri wake yes all right najugaga also muthingi ura mugwikira niguo ku determine ona mwoka online kana ni muku last but we wish them well and the baby is so cute very beautiful yes haya mundu gwitwo semonia kuja the next story ya turakirora riu twi season ya wapenda now wanaopendana Steve Simple Boy na mpoa wake amesema wameenda bichi alimpeleka itako baby moon akegwire yumbraga mahutare muriega mutwara nginya baby moon watembeaga na rukunguru yari gatagati kinyete tari ukagothoro rukunguru akinya ndina anyway Simple Boy ni akoretwo of course online bena mundu wake na riu ritare ni mathite to the next level tondu ngwiceni marake hariria kwamukira mwana wao na maragethii kure mwena wa gicwaini gukungwira ki mwana wao na turamona nginya mbica ndegerera makuite nginya ni maratekirio kuhura mbica haria thini wa cockpit wewe ushaipigia picha kwa cockpit sijawahi no angari ugukihurira rugano tukirora rugano rwa Simple Boy the last time turoraga yari baby photoshoot kana yari gender reveal one of those and I was one of the believers at the cloud menayo oh really ni ndagwetire by the way nie ona ndona gatari cloud na mia showbiz Kenya ni ndikuici ni rahuru uria kwagiri koguo tukinyete nginya haha ri ndiweciria no showbiz honestly ni ndoya moko iguru I have surrendered you have surrendered enyewe ti showbiz tondu agikone showbiz matingikoretwo makirite ugo makoretwo makirite tondu kuma hindi ya gender reveal kana photoshoot iria mekire ni makoretwo me silent muno turokire ru kuigwa cia Simple Boy agura ngari fulani aragurite na mathie baby boon ino koguo for me gikorwo it's genuine ure ndireciria and how I'm convinced gwenda kuma wish all the best mwana aciarwo onge na makai meri gathakare fiu niere kira nini comment let's go to the comment section because let me tell you what the comment section the ground wewe enda comment
oh magabaru ni irageria te hemoreire Steve Osipo atiana kimia kama baba na nirege gwire ndirare rungurwa metha ikuna hiyo video hiyo na niguo hau hena ma unaharibu. It's so identical. The run is so identical like baba. No gwĩciria nĩ tondũ wa maĩ ndarahota gũtwara magũrũ wega. So he's a very slim man. He's on even on a normal day simsi anakuanga na haraka. Ushaimi simple boy? Yes. Kutoka kutembea mpaka kuimba Dragon Motor testing mambo yake akaga pole. Anyway, we wish them well. Yes. Baby munne koragwo ijega magicoka ri na makita na hiro na kana kao. So as you we are guaranteed content yes. Forever. Yeah, forever. Yes. Na goka o matuire. We are here to celebrate them and to congratulate them. Oh yes. Na juge ado love is beautiful. Love is a nice thing. Tigana hale ukaga complicated ri. Ni koragwo ikindu kiega. Yes. Ado magihota kumanuva through the challenges yesyoka na wendo na marriages na whatever. It is a very but beautiful I feel like thing. Social media really adds a lot of pressure. Exactly. It does. Na niko ndakoro ndagweta angikoro ndungihota kuhandle maundu maria maroka na social media, let it remain private. And on a mode no remain private, no mode waku end up pressure area raheo ni kafuria around the social media. Exactly. So both of you have to be very aligned na mumenye atiriri ithu turaka kihiko gitu gigitu. Yes, todo hemo uko na baby munio na ihurikanua. Abikuga abiato toro na ria mieri iri ona ni ndwarwo na tiga uguo muthuria arigwa atiriri ni cia ndaipa ni cia thibitari kana cia baby moon. We gwiciria kihiko kiendaga andu machua tondu ndigwiciria mundu machua no affectwo na search. Yes, no menye tarua mahetwo indo ciothe tokorwo hena company ya tours mara advertise kuria maraikara tokorwo matirihite na wewe hau ucoke woe tidio kiuga haha ndwarwo tanga angikorwo urauma nyumba he mundu ranjuri tidikio reka nyumba urauma nyumba ukaima wakinya kihingo-ini ngirie gathieri ni wahaica ndege anyway getabe tukirie tugicokereria tuthie na mbere na ngano itigarite ni ha thiini wa Kameme TV ndukae kwenyegenyora mutambo turacoke thua kahinda takiri kuraihu. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Salimika hewani 254 Kegwa koi huo murio machete shwa O Jumamothi ni twekenere live mitambo-ini ya Kameme TV and now live on Kameme FM. Jeta First Officer Jeff Joroge na twina Mr. Lazima Kashike DJ Kari Wanagilia kanyama tureke tukameruke jimende kura yumo Negothogutha twaranirie iheo mama mwago kwagira Kegwa kuihua murio Jumamothi utuko thaa 4 live on Kameme TV and now live on Kameme Kayoka Muingi utuko thaa 4 ginya thaa 7 Kegwa kuihua murio
hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Tugecokeria haha thiini wa Kameme TV tugithii na mbere na kurora tukona ndeto iria ikoretwo cikiri kuo thiini wa kiumia giki tukinyitanira na mundu ugwitwo Jack no ukoretwo gitithania na ni haha kwa haha imwe kwa imwe tuthiete na mbere wega ata wega. Kiumia giki ni gikoretwo na maundu maingi na ni tugukuoneka riu ta gugukorwo na mogaruruku ni undu wa aria makorwo makenda guthie kuria Nairobi National Park ate tokoru utogwetia ungetia kindu gigwitwo taxi yaku thiini wa thimu kambuni ya kindu gigwitwo ukui wa taxi ya Uber ni koretwo gikintroduce kindu gigwitwo rides kana kuria guthie kuria mwena wa Nairobi National Park na of course ni ukiamukiritwo na maundu matiganite. Kama kawaida Jack, mimi nilijifikisha comment section but kabla tu Ata nikwambia wa Kenya no rugo amwe tukinyete kuu ri ni kuratuika ati ni rakuteithiriria gukorwo by the way uri wathi Nairobi National kiria ni uthiete ni uthiete ni uthiete how is it kana experience yaku ya hana experience yako yari so average agiko henya mudonire twiga cigana ona njorire maundu maingi it was just Bearland part of it muthenya rucini yeah kwiragwo the best ones ni rucini rwa Thinasara very early ni cikoragwo ciekuo koguo we niwe wathiete mathaa maria nyamu tondu ni ciehithaga riua koguo rucini ni ukoragwo na a very good experience waguo ni gukinya ku tene no riu ri ni introduce ginya ni kurikwo nacio tuku safari na marihi magatigana kuratuika muthenya muru arihaga ngiri cigana 25 njui we wari kana ni tugu compare mathogora mau na utuko gakiriha ngiri 40 and the car takes up to 5 tourists what do you think horo urawona atia like juge namenya riria kwa introduce undu ura generate income it is usually a plus to the economy of our country agiko onako ni mundu wambiriria biashara ya nyanya ikoragwo ya plus koguo ino ona Uber safari ino ri it is a plus to the economy na ningi ni gukorwa inconvenient tondu gufatara gukorwa ati ni uratinda ukibuka uria twabukaga van ici tene no ukinye ndagika yo no request for gari ino koguo ngwiciria it will be very convenient okay and also a plus to the economy no also kotuika kambuni no metia bururi witu wa Kenya koguo ni kuri na gicunji kinene muno kia mbeca icio ithiaga kuri bũrũri ũtarĩ witũ wa Kenya at the same time you know ino no ginya tumione practically nigetha twitikie tondu I guess o uria mekumĩ roll out ni gukoragwo na magithina ma mbere teething problems ni tukuona turio haha tiguru turathie comment section niki mararugire this time ate no okay no kambuni icio cia kandire cia ukui wa taxi na ne nyingĩ nĩ itiganĩte he andũ maconnectaga kandi yao koguo you don't have to pay uria tũrĩhaga na mobile money anyita koguo rĩ ĩkagia trip ũgatinia immediately na kaingĩ matereba kaingĩ matiendete ũguo abo ndĩraigaga atĩrĩrĩ angĩkorwo wĩ ũcio wa kandi rĩ koragwo mĩmũtitũ gatagatĩ ya kũria atĩrĩrĩ niyo ya kandi imekuitisha ngapi nitakurusha ukunia ni ya kandi kana kona muruthi akuria imeitisha ngapi utaongezea kitu utaongezea kitu hapo discount uko na discount na hedi rĩrona muruthi gũkũrĩire maitho ũguo hau iko na discount utalipa yote ama utashuka no rĩu rĩ thogo ndĩngĩ koguo tondu nĩ kĩndũ ngari kana mathogora mũrarĩ harĩ marĩkoragwo makĩkĩta for ngari kũingĩra park-inĩ marĩhi ma ndereba na warden koguo nĩ at least nĩ harĩkoragwo na warden no rĩu kũratuĩka riders no nginya you still need to pay for your individual park entry fee kũingĩra park ti free no ri kirihaga
no reke tuge no korwo mbeca ici ithia bururi ungi tondu kambuni ĩyo nĩ ya bururi wa nanja ngwĩciria still tondu kwĩ kĩrĩa ĩratiga gũkũ na nyamũ ici citirarĩ ho ona gũtuĩka bado nĩ cikũrehe competition kwĩ icio ingĩ cirarĩ kuo iria cia Kenya no still no ciratiga kĩndũ koguo tũtigũthio tũtigũthikirai okay haya rĩu rĩ over to Uganda. Our neighbors, our cousins. Our neighbors, and my Umagira. Matoko, miaka. Litare ni kimeka. Our neighbors, mago no kona idura no mwako yokete. Koguo muthe wao, the president, ni aramahariria psychologically. Todo ni egũkorwo ameire ni ngwenda muhe kanya kangi. One more time. This is the last time I'm vying for president in Uganda. I will never vie again after 2026. So I urge all Ugandans to come out in large numbers and vote for me for the very last time. I have few projects that I want to finish. This is the last time I'm vying for president in Uganda. I will never vie again after 2026. So I urge all Ugandans to come out in large numbers and vote for me for the very last time. I can't. And I'm aterere rita rĩa mũico. Kana ndagoka hĩndĩ ĩngĩ chances are he might, sorry to say, hiyo ndagakorwo. Okay, hau hena ũhotekeku. No ningĩ rĩ ageretie uria angihota nigetha aikie andũ aya box nginya kumera it is the last time ona wira mundu please ni rita ria muico aramathiitha kumera nginya ni the last time. Do you know this man has ruled for how long? Almost 30 years. Yes, kuma 1996 January 1986. Okay, Nemo Ikaru, horera, let me confirm, I had that story. Yes, he has ruled for the longest ngoja from 1997 oh 96 97 eyo ni miaka igana ucio akire mwana. Yes. Na no arenda ringi niki giki akoretwo agika kana akienda gwika atarika kwani hizo projects si ungezifanya ungezifanya huo wakati miaka iyo yothe. Na nirona uria agiete etagwo atia uria wa mungethaniro muthuri urathie wathiete guteterwo ni uria wabuthuririo guku ihenya githi guteterwo ni Martha Karua. Am I forgetting his name? The opposition guy. Ucio wa mungethaniro. Okete guku no amumenya I don't know. Ndiragiga no ritori u. Yes, niguririkana. Na ru ona mundu ungi we ballot box ni mundu gwitwo Bobby Wine uria ukoretwo nake makingethanira muno na akagio muno makiria. But surely can't you just let it go? What is it? Eke ngwire ngwiciria uguo twiragwo ati riria wacaria mbeca waciona wambagie gucaria maundu mangi ta power ngwiciria riu ni arona ona gutiri kindu kingi. Kiza Besije. Okay. Yes, Kiza Besije ona ndiye kana aumire theinie. He has really frustrated that guy. No nake Kiza, okay, maybe ni undu wa kugio ndonekage mwithi. Onake Kata gwani kugio uguo rauga. He looks very sickly by the way. Ndiye kana aumire jera. Hey, but muzee ayapana. No, namenya decision ina andu a Uganda. Ina wajiko wa Uganda. Matiaragia. Asa ona todo wamwete wedu kwenda ri how can you now be convinced? I fail to understand them. I truly do fail to understand them. No need to blame. Matari na Gen Z. Weta ni tukire tondu twatongorio miaka gibao. Asa to matira Gen Z yo. Hindi tutiari na Gen Z. Hindi yo mutiari kuo. With our young people, we were ruled for 20 years by President Moi. But this is even more than 20. Miaka 30 ni ati ucio urenda gwika utari weka. Ai acha we. Kuni ndiratekia ati decision ina wajiko wa Uganda. Agikore marenda gucenjia bururi wao na indo thirikari ire koretwo ho for a very long time. Mena hinya ucio. Koguo gwakinya ni hindi ya gitama mathie meke uria magiyo ni gukorwo magika and the best and you see, president will win. Hindi ndegite atiriri. Mundu retia kanya kangi kamweri ni mundu basically ndakoretwo agika undu. Tondu ona korwo amatongoretie wega bururi ucio ni mwega. Ona ndagihoya. They are the leading country in East Africa and Africa. Ona ndangimoria may I stay. Mangimwira muthuri ikara. Reke tukuhuthire. Ona wende ngi. On you know, riu tha iciri.
Too bad. Anyway, Nona ketuone uria mageka tondu niyo ara. Haya. Na kuria Malawi na kuo kuronekana ta mundu ugwitwo Chakwera ekuonio Murango tondu ni gukoretwo na kindu gigwitwo ithurano cia kuu ni makoretwo magigithurana na gukoneka te gukorwo agitindika tamu imwe one term tondu one term hujete nginya Malawi ni aroneka hihi emutindike muno na Malawi ni bũrũri ũngĩ naguo of course ithurano cio bathire cikikia 16th kwariri niguo makoretwo magithurana. Yes. 16th mwezi no maratara. Okay. Kuratuika no iratarwo. Ni mareketi gutara. But Mutharika ameshachukua. They have declared that mundu gwitwo Mutharika amechukua. Kwa hivyo mundu gwitwo Malawi Chakwera atongoria one term. So Lord, it is possible. It is very possible. I hope ati ni marathoma aria maragitikania na one term to ningiti othe maragitikania na one term. Ku aria maragitikania na one term mumenye no kuhotekeke. Na mundu ucio macoka Mutharika ni gucoka. Atito? Mutharika ni gucoka. Yes. Tondu ari the 5th uyu akiingira 6th aracokio rita ria mugwanja. No nake ti mwithi. Kai kuma ka igana 85. Oh Lord. Maiga matwara ni ona Uganda. Maiga atiriri muruthi mukuru ri. Uri na tumagego. No yo wacokio ri ni kuonania ni arutite wira na ni. Oh yes, it has the ndungicokio ro uguo ati gukore na mia no gukorwa uyu urariho ni arakoretwo ni amathakira uria twathakiirwo arafu marona enyewe ni guthakirwo twathakiirwo ni twahenirio reke tucokio uyu twathiana nake. Ane Chakwera ndari mwithi. He was also 70. 70 is okay and like 80. Oh, 70 is okay where? Ta compare miaka yo iri 85 na 70. Oh yeah, okay. But 70 is still old. 15 years. No na turia terere ithuĩ twina mwithi atwiki. Twikire atia. No agikorwo ni Rwanda mena a 36-year-old president. Ni Rwanda kana niko. Ntwagwetete ha muthenya ungi. The youngest. Ni kuria itagwa atia? 36 years old. Etagwa riri. Uyu wa Ngai na niguo ndimwendete ni ritwa rira oroire ami. Ni Burkina Faso, let me confirm. Yes, urera no we ni kuoya oire. Bene ku magarura thirikari Traore. He's 37. Ibrahim. Utiramakania tondu ni aronekania aruta wira muthaka. No, he's doing a good job. Yes. He's doing a good job. Koguo na tungigerio na ithui tuonekana miaka niyo ona of which miaka ndikoragwo na. It's not about the age. It's not. Niwe mwene na uri urenda na hari urenda gukinyia bururi. Yeah, no kiu kia Malawi nikionekana kirari kihiu tondu nginya IABC yao ni ramerite matikagerie gutangatha ithurano imachuari no gwiciria Mutharika ni muronaga ni mekuhota ni maranjitie kumemia gwitangathithia ati ni not to prematurely declare electoral victory no eventually ni magika ati ni makioya ketuone kuria megwitwaro Malawi. What do they Malawi ne tumeiguago hindi ithurano what do they at least isi ni tururunganaga as a country tukoneka na kuja once they are very quiet. It's one of those countries tosiguaga riria kwina kiria kwina ithurano ona mathako ni maparticipataga ndire ndamaigua honestly. What is their kiria cash crop? Eke tu ni ithurano. No, we cannot be that ignorant. I am sure they have something. I am sure. No, it's ni gabururi gakoragwo gakirite muno. Ne tugukimenya ni atia. Anyway, we wish them well. Yeah, all the best. Na thirikari yo yaingira tukamendithiria wega. Tukehoka ni megutwara bururi ucio ikinya ringi. Oh yes. Now, President Ramaphosa wa kuria mwena wa South Africa. Ramaphosa. Ramaphosa ni akoretwo akiuga mumemerekio mwe wa radio akorwo agikio ngono wetagwo Penintuli mena murata wake ni undu wa gutwak on a busy road. Aki by people in South Africa. No, bend down, post. If I'm not wrong. Now, this radio host is twerking on a very busy road. The cars and transits are passing by and she is just twerking shamelessly. I'm ordering for immediate arrest of that female radio host. I have seen a video of a certain radio host from our country
I think her name is Penny Ntuli, if I'm not wrong. Now, this radio host is twerking on a very busy road. The cars and transits are passing by and she is just twerking shamelessly. I'm ordering for immediate arrest of that female radio host. I have seen a video of a certain radio host from our country. I think her name is Penny Ntuli, if I'm not wrong. Now, this radio... So, why exactly is she being arrested? The first time drawing the video dress in AI, honestly, tondu miaka yothe ĩrĩa niĩ njikarĩte ndingĩciria atĩ president wa bũrũri mũgima atĩ no ete press address such an issue. Ona kũnjĩra bũrũri ũcio wao ndũrĩ na ũndũ ũngĩ mangĩarĩrĩria kana press ndĩngĩtĩrwo ũndũ ũngĩ ũici nĩ mũthiru maretirwo gũtirĩ na xenophobia ĩtirĩte yothe. South Africa nĩ ĩrĩkĩtie wĩra president agaikara rĩu nĩ gwetherera mtandaoni rĩu nĩ gwetherera akahengecana na mbica ya memerekia na mũrata wake magĩka twerking ndoke Kenya ageta press angenyita othe akioka okore arabatithiaga highway. Anyway, but also ihetia rĩa mũirĩtu ũcio nĩ rĩrĩkũ? By the way, ona ndirona ihetia. By the way, angĩkorwo constitution yao ndiyugĩte atĩ exactly kĩrĩa areka kana mareka nĩ ihetia, niĩ ndigwĩciria hau hena thĩna wothe. Nĩ kuonania atĩ mũndũ ndangĩ-exercise freedom yake bũrũri-inĩ ũcio, honestly. And that is not even talking, that was just, they is talking. Have they seen our very own? Na ningĩ arauga nĩ a busy road. That is not a busy road, honestly. Ndĩronire ngari igĩrĩ ithatũ ĩ. Is that busy to you? Busy road nĩ ta Thika Road, Mombasa Road, such. Mathĩna mamena mũno ta marĩa maitũ ma Vera witũ nake tumaga thigari. Koguo anagĩkorwo Vera arĩ wa South Africa ngĩrĩ thĩinĩ. Vera rĩu angĩracabu. Angĩrahoria cũrũ. Angĩrahoria cũrũ. Nĩ tũkũrũmĩra tũmenye rũgano rũu rwa but I think the girl did nothing. Nothing totally. Ona Anita arakĩona ũndũ. Hey, but the president has time. That's so petty, honestly. Time. Ĩni. Yeah. Arĩkĩtie wĩra wothe. But Ramaphosa on the other side. Ndakwaga wega hena kesiume nene nyau. Haya tũgĩthiĩ na mbere mũndũ kũnja Simon Ekonda tukorwo tũgĩkĩrora rũgano rũrĩkũ rĩrĩa tukorwo tũgĩtirihia no tũtirihĩre hau. Yes nĩguo Simon nĩ ũndũ wa mathaa maitũ tondũ of course nĩ ũkĩna maũndũ maingĩ na mũno tũkĩrĩ na DJ haha but mũndũ ũgwĩtwo Jack weekend ino tunakutaka wapi tunakuona wapi? Niĩ no mũnjire kũrĩa mũranyenda kuma ndagĩka ĩno nginya Sunday nĩ gwa kanitha niĩ nĩ thiaga kanitha Sunday nyina rwĩmbo rwa kanitha no ũmũthĩ na rũciũ no mũnjire kũrĩa mũranyenda. Weekend ino ina maundu maingĩ weekend ndiona ta ina maundu maingĩ koguo tuthie tukakome tuki Netflix we kwina andu mena kiria mena sherehe ni megutwira okay ni megutwira ni mundu angenda gukuona andu mangenda kunyona nenda-inĩ ciothe Facebook Instagram kundu guothe njitaga Jack_Mbogwa na ndĩmũririkanie o rĩngĩ nĩtũrambĩrĩria kĩrathi kĩa online writing season 15 on Wednesday ĩno ĩroka nĩguo tũrambĩrĩria na training ikoragwo free of charge ndĩmwĩraga ĩno nĩ covenant tumĩtaga atĩa na Gĩkũyũ nĩ ngai tumĩtaga o ũguo tumĩtaga covenant na ndio covenant na kwĩ hĩndĩ twarĩ na karĩko na mwathani kwĩ hĩndĩ twarĩ na karĩko na mwathani tukĩrĩkanĩra actually hĩndĩ ĩrĩa itheme maũndũ maya ma online gwetha thendi cia online magathiĩ wega nĩ ngĩka atĩa nganyita andũ angĩ moko na nĩguo ngoretwo ngĩka na kĩrathi kĩu kĩngĩ kĩrambĩrĩria on Wednesday koguo ũngĩenda kunyona platform ciothe nĩ Jack_Mbogwa namba ya thimũ na WhatsApp ĩkoragwo bio-inĩ ĩni kamwendithĩria weekend njega tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Okay. Gatho mũno Jack na ni of course tũgĩcemanagia nawe kũrĩa mwena wa TikTok na Guy consume content thiĩ na mbere kinyĩro hau. Asante sana. Mũrori wa Kameme TV wako nĩ gũkũndithĩria weekend njega. Gatho kũrĩ we wothe wakorwo ũgĩtwĩrorera harĩa hothe ũkĩrĩ. Asante sana mũndũ ũgwĩtwo Gacuhi ũraiga nĩ ũkwĩroragĩra show. Shukran sana nĩ ndũ gũkorwo kinyitania na ithuĩ harĩa hothe ũkĩrĩ. Niĩ njĩtagwo Mwari wa Ngethe na wako nĩ gũkũndithĩria weekend njega ina irathimo cia Ngai. Take care of yourself. DJ Teniz egũkũ nĩwe gũkorwo agĩtũhingĩra na agĩtũrĩkĩrĩria weekend ĩno kama kawaida. Ngai ende na tũkinyanĩrie tũkonana mũthenya wa mwambĩrĩrio ciahanda thinash thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 1 gena weekend njega na ndathime tũnene wa mwambĩrĩrio.
kukusifia, matusi naiona BASATA wakinifungia, theruthi zinazopata 100%, mjusi ukuta wa parasta na uparamia. Na kama penzi ni chupa la bia, nipe sana we mlevi, niumbe njia kwa maana we mlezi na unanijulia. Hawezi pakukuibia dia, pawa pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa, naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa, pawa 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 naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa, pawa pawa naishi wapawa, penzi lako mizani mizito naishi wapawa. Nilifeli sekondari nikwendaga chuo, ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yereni ya mstari nifunue ufunuo, nikupambe kwa matai mwilini uwe nguo. Na kama penzi ni chupa la bia, nipe sana we mlevi, niumbe njia kwa maana kutoka alo. Nilikutana naye Kilimani, Nairobi 2015, kibaridi cha asubuhi, kijua fani so kikali saa 5. Nairobi 2015, nikamchagua yeye katikati ya wenzake 5. Nikamuomba kaniomba, moyoni mwangu nikampa moja. She's my number moja. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni mwangu nikampa moja. Now she's my number moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana, tushawana, ndo tushawana, ndo tushawana. Tulipatana Bongo, Mikocheni, kwa zangu bichi nalo upepo wa bahari. Alinipita kama meli, anayumba yumba akidondosa kishenzi. Mikocheni, kamfuata utadhani zombie. Habari gani mbona uko lonely? Jina ni gani? Akasema Zari. Nikamwambia aje, kamwambia kwangu ni kwake. Nimshike wapi ndio aje? Taka moyo wangu uwe wake. Watangoja sana, sikikani ya tutakana. Mina yeye tumeshaivana, na ichapo siku na mchana. Yani namaanisha kwamba ndio tushawana. Zani tushawana. La la la, ako kapeng ka area, nakakitaka mwichapa nakula kiapo ndai hapa aje. Sidon ponit nikirusha mamistare, viungo wene nguwa mwili hatare. Wine and cut nishikishe male, twende maeneo tumelale nane. Boy kijana wa ingo, napenda njugu na mukomero. Kingo masel napenda mastingo, kifo cha mende ama wagido.
doba once from the top. Whoa. Don't show my bed, don't show my bed, don't show my. Ikibamba sana basi pull it up. Selecta cheza doba once from the top. Whoa. Don't show my bed, don't show my bed, don't show my bed. Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Whoa. Don't show my bed, don't show my bed, don't show my bed. Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork, lakini jua bidii tunazoza. Nani magrani tundo tunangoja. Don't show my bed, kwa mdomo ni kube. Na doba Johnny Mwaki ukipenda kimeliel. Napendwa na mapeng, na wote Johnny 10. Nikikusalimia unanijibu tu maber. Napenda vile makala wamekuja wamebeba. Napenda vile mamazi wamekuja wameiva. My hands, your waist, my heart. Awe kuna ni kuna. Ni kuna. My lips, your lips, they touch. We kiss una ni kuna. Ni kuna. Nipe nikupe, come to the dance floor, babe. Leo tuna festa fe banga, ama tuta do it your way. Yeah, wacha nikuse, usiniogope, babe. Leo na finesse na ujanja, eh. Leo nita maintain. Ukini kuna back, nitako kuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pesha, nitakupea ndo. Eh, this the kind of love make you when we do it. I make you show it. My hands, your waist, my heart. Awe kuna ni kuna. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.